mana ya? Oh, bosek. Tuh, sakit. Bos, apa bos? Jago pas aku. Kang di kok bos? Ayo, dan. Rasa keliling ke wangi-wangi ya ngeliat mangsa ya gue kok. Dan bos kecut kok bos. Rada udut iki dan. Lah aku kan mau ngapa nang kene kecut-kecut toh. Aku mau kegiraran dhewek kan. Tilang nyawang kae iki pos kamling ngene. Briefing. Oh, kate balik briefing keleletan nyong. Orang kayak kue lah kok tongkrongan nang kene ora udur ora apa-apa sih priwe. Ya sih. Tuh, puyeng kok. Puyeng ngapa? Jagongan tok puyeng. Wong iki ane jagongan ora anak udut yo. Ya, nyong kate sugra udut ora banget kecut banget kok. Oh, alah. Duh. Aduh, kenapa kok bos saya mumet temen gue? Bisiko lah. Migren apa? Migran. Nginum paramek kae ngomah warung. Paramek maning. Panganun desa sudah doyan nyomong paramek mutah langsung. Alah, Oke. Si mikir kayak bae lah. kepriwe wis kepriwe. Anda Kepriwe carane kayak dalam waktu 1 jam gue kudu uli duit nganti jutaan gue. Wis kira yang mikir bae. kondisi nyontok mikir. 2 jutaan ke lo kudu lo. Sing ora haram, Ya haram ora haram mau uli. Sing penting uli 2 jutaan ke lagi. Jan, cekel kayak mumeti. ngingu tuyul tanggane sing tuyul. Ngepet tanggane gunane ngepet. Kondisi itu. Ngepet lah di babine sih apa-apa. Oke. Nyong ana ide. Apa itu nek? Nyolong motor. Apa? Nyolong motor. Nyolong motor. Asal kepriwe menurut Erika? Uli juga sih. Masuk berarti idemu. Cocok. Siki Mangkat ya, Pak? tugasnya golet mangsa. Siki, Siki ya bisa yuk Siki. mangkat serik-serik. Santuy. Hop. Oke. Aku nembe kepikiran. Tarik maling motor apa kayak gitu baik. Nyata santuy ke. Topeng. Nah. Lah nyong. Iya ya. Cah, nih guys. Mantan gue nanti lah. Sekitarnya mana sarung apa sih kira nih jadi gue yang kena plastik apa jajan buat apa Kayak nang ngising. Bangsat tayo orang metu-metu. iya kan Ya betul. Kobro ora. iya berpikir Kan ngisingnya nang kanan. Lah gua sarungnya nang kono. oh iya saya sarung gue Siki kayak gitu baik. Kon njot sarungnya. Nyong ngiring nang kanan mbok wonge peru. ya wis Mau nyong awek koda nek misale ana wonge nyong awek koda. ya wis Oke. mangkat Tadi ya jot. Ih, sama kek sarung gua apa ya? Ngusik. Wong over. Jot mayu. Woi, sarung gua. Ayo. Sudah lagi. Nyala keri iki, Jan. apa ora lah penting uli ke Sarunge, mbok anak kopete yo. langka lah maning sih Iya. digo gegen. Oke wis wengi kene kok. Jam pira sih ke?
Ya wis jam Priwe 10 kayak. piye lah, Jan. Jan, priwe sih? Kayak anu kayak ninja, kayak ninja kayak lho lah. Dari topine copo tuh. Ya, topene cepet bae. Salah juga kowe. Cepet. Jangan nyuwene toko. Nah, kayak kowe. Nah, dikek nang sini. Priwe? Oke. Nah, kualik maning priwe. Serika sih karo bae serika. Balik ke badan. Badannya balik. Nah, set. Tuh, jangan temen ke lah. Oke. Wis mainin jambok. Kenceng apa ora ki ya? Turut plek. Wis, siki. Biar diwalik ke. Wis. Nah, wonten kayak gini. Nah, wis mok. Kena keton apa ora ki ya? Nah, kata ora. Ora, wis aman ya. Sekinyong siki ya. Wis wis urung ke? Wis wis. Ton maling ke wis. Tapi ini maring ndi ke? Urung. Mundusit. Terakan apa yo? Sana lawit ya kenal lah, sana lawit. Dah ke. Sendale kudu dedelah. Apa sih? Paling ledek arep mlayu sandalan. Oh iya topi sandal delek kana. Tutupi kue. Oh iya, masih. Tawon. Wis urung ge. Wis. Wis mana wis lah. Ih, mangkat. Aku ge. Weruh mau anak bakul cilok awan-awan yo. Bakul cilok tuh ngapa? Motor apik. Apik. Bit putih. Nang ndi? Nang dhuwur aku mau weruh pas maghriban bar tahlil. Ya wis yuk. Mangkat yo. Ora diparkir ya? Iya. Ya wis yuk, parah nih. Anu lah kuncine. Ya wis. Dorong bae ya. Kayak apa motornya? Iya kayak motor kayak. Sing kae. Iya mau weruh. Main kata. Larang kae. Mulane kue. Tanggane nyong golek ti motor Betaya kae gelem 2 juta. Minceng di situ, Pak. Minceng. Dawet kudu mungkin disit. Bukan ana wonge masalah. Iya. Memang. Minceng. Bukan si warung man. Sepi banget, Lur. Aman apa ya? Aman kayaknya lho. Langsung ayo. Bisa ki ya bisa. Saya kudu hati-hati, Lur. Aduh, tembelek apa yo? Aman lho, yakin. Ya wis alon bae sing penting. Ora tangi mah bahaya. Iya. Ki masalahnya si sore ki yo. Kepriwe menurut Erika? Ki motor apik ki ye. Oh, bok main. Pelaknya bermerek Rossi. King. Ora dikunci, Bro. Ora dikunci lah. Pas banget. Mulane kue. Rika nuntun. Enggak, Rika nuntun yang dorong. Ora kok enggak kunci palang apa ora kunci palang? Orang gawa yo. Aduh. Priwe? Masa dorong gudul pengepul ke? Wis ora apa-apa pikir kari bae. Wis lah yuk. Parkir dulu ke. Kue. Lah Rika kepriwe Rika? Tarik dong, tarik. Aja direm. Oke ya. Tulis. Tonton nih. Nalon. Bisit aduh kata ngorot. Aduh, Jan. Sing bener iki lah. Aja guyon pae kowe iki. Lu kan. Ketahuan tuh nih mlebu kantor polisi iki 50 tahun. Aduh. Aduh. Biunge. Urip kaya temen la ilah. Pusing, ora ada duit, Jan. Aduh, siki dina apa yo? Dina Jemuah. Pas banget. Mulai duit. Pas banget. Duwe sarung
Kanjong pengen gawa topeng yo. Nanti ke, pagi kali yo. Action. Topeng nang dalan yo. Ali sih, selendike ngali sih ngali. Mau ada nang dalan-dalan. Mau denggone nang dalan-dalan. Aduh. Tanan dulu mau sinawa ana mangsa. Roki sitok. Lah. Tenggo. Pas. Anak kaca apa yo? Aduh. Lah kaca ya wisan ba. Aduh, cek. Prakatel kan, terus dina urung adus. Aduh. Aduh. Wah. Pas banget. Lanjut Ngursin mana? Perasaannya nyong ki ora enak. Iya. Aku merinding ke. Mesti ki malam apa? Ya baik kok. Malam Jumat apa ya? Nah, kowe. Aduh, Jan. Kolom kana ki angker. Iya, ono kok, ceritane kang wong gemien. Nyombe poin iki bali ditumpaki pocong. Siki buku priwe dhewe kamu nekat apa dek balik dikebuki. Balik dikebuki. Temu setan bae lah. Pikir Balik penjara sih. pikir kari bae. Terus yuk lanjut bae lah. Aku merinding ya. Pada baik iya lah yang biar ngatek rambutnya kok. Man. Aku pernah merinding bae lur. Pada sih. Siapa kah? Siapa kah? Gila. Aduh. Ana mangsa. Aduh, loro wani. Enak. Apa sih lo? Kehian kok. Siapa? Kayak bocah kepriwe malah mlayu ora nyetar loro malah. Goblok kae bocah. Goblok gebul. Teman-teman ini goblok. Oli motor apa yo? Oli motor tiliki. Aduh. Kayaknya yang paham yo. Yang paham ki. Kit motornya sih titip nage. Mari ngono pakai RT. Maling goblok. Bisa njukuti motornya nyong. Untung kuncinya nyong. Jan. Jajal apa yo? Jalan, sen temen. Si motornya nyong. Bener. Bener kayak. Blok, malingnya. Balik lah. Paling goblok kayak. Omong nabu yuk. Teh. Nangis lah. Tolong. Teh. Hancuk. Asu.
apaan alas? Duh. Baterku sih ndi mau ya? Mas. Cocok mang. Aduh. Rika Aduh. kebangetan aduh. Aduh. Rika kebangetan. Bisa. Ninggalin nyok Mas itu apa Rika? Asam uratnya kamu goblok kan. Mau disit. Terus kepe anak-anak ora. Aduh. Kok kangen di Miki? Aduh. Kesel banget kok. Tancuk setan kayak mau. Kayaknya Motorin di. kepene maning ya. Wong yang doro mau Rika be mlayu. Aduh. Tancuk ra maning-maning lah nyong tung kana lah. Yakin. Mau disit. Tawek sendalnya carry yo. Oh, jut ngono lah, jut. Jut. Oh, kok sing ninggal. Ana apa ora? Ana Dur. Ngapa sih kok? Aman ge bisa. Aduh, Jan. Ya tiara beli 1 juta, mau iki malah Katen pisanku. setan. Aduh. Jan. Sumuk banget ya. Gagal ke. Mlayu-mlayu kesel. Oh, maling marang maling sarang wong isi barang. Dewe Aduh. kok ditosake ye. Nah, apa ora lah. Gampang. Aduh. Nyong ya wis ngomong maring Rika mau. Ngana mlayu ya. Nyong desengi yo. Ditinggal Rika kepriwe maksud wis. Aduh. Nyong ge bulu kuduke wis ngatek dhuwur banget kok ge. Aduh, Jan. Sampai Nanti. darah itu. Aduh, emosi anu apa ya? Setan. Aku Apa pernah sih ya? yo setan-setan sineng YouTube kaeku. Apa iya? Sing gelem brakot ndas. Pucungan dia. Angan nginteni mambu ya? Bisa. Lah. Papor lah. Gampang ya suka maning. Sel banget dia wis. Beban nyong siki wis babak karo kok ngerti. Siki mlayu gue ngane nyong sing kedebak dewekan apa ngene ora. Aduh, Rika pancen. Nyong Nyong esuk esok kuwe. Agar nyong mau nunggu ni kode ketimbang lorone sih. Ora. Kok kayak sudah bebang saya Ya kata. wis lah kau pecat tadi murid ya. Ore, oke. Oke, ya wis lah sing nyong bali wae lah. Bah, aku mau Murid kayak kok ngapa? Pada ngapa sih? Buk video ya. Apa iya? Iya. Ini sih. Oh iya. Iya. Aduh, San. Siapa sih guys sindelan? Dewek. Sindelan kok. Apaan nek? Subscriber sindelan. Asik. Ya, tadi itu ya guys, video film pendek dari kita. Jangan lupa subscribe ya. Supaya kita lebih memaksimalkan lagi acting kita dalam membuat video lucu, konten-konten lucu gitu untuk menghibur Anda semua. Oke? Dan yang satu ingat satu, membuat konten itu susah. Gitu. Ya. Jangan lupa like, komen, subscribe. Jangan lupa Jangan tombol notifikasi di bawah. Yes, tombol notifikasi ya. Follow IG kami. Follow IG kami. Bocah kecil. Ini lihat. Nih, jangan lupa. Ya, follow IG kami di Follow deskripsi semua ya. Nanti di Oke. deskripsi ada. Oke, linknya. Jangan lupa pencet tuh yang di deskripsi tuh linknya ya. Ya, sip. Oke. Thank you very much for everything. Thank you very much. Love you semuanya.